mantap. Ih, sinyal. Ih. Jadah doangan keresep-resep teh. Asta. Mati lampu apa naon sih? Beli kok ieu sinyal. Ya tuh kan pae aing. Tengekil aing jadi nama. Saya kele ieu mah lah. Sinyal kiamat mending kelap-kelip. Ikuti main bot kabeh. Buset deh, saya senang-senang kuat kuda. Gandeng sih kuat kadang ngajari main. Aing kan main ML ya sinyalnya nge-lag. Ih, di boga HP nang lang di mana eta? Nang maling padu si aing mah menang meuli cash. Duit di mana sih eta? Aja rongsokan ke kamari. Buset, gua aja rasokan Bratrix ya kuat kabeli HP. Lah siapa pokoknya mulu yang nyaho. Ngajarin cek. Ih ngajaran aing keur resep main ML tuh. Double kill mantap, oke. Sinyalnya bagus deui. Yah. Pae da disabu 2 tah, bayangkeun 2 PSG. Pelit sih mah. Engke saya tenang ke kon biar pinjem. Rusak. Di parang yang geus rusak mah. Enak kita pangbeukeun be ah, babay. Oh geura tuh abah saya makan loba duitna. Enggak. Mabes ya Sep dibelikan. Orang yang jajan oge ripuh aduh. Aduh, hirup kieu wae kemajuan pisan. Pusing. Kumbe leken kalintung aruru mah kuru wah. Bah, Naon sia? beli hayang bikin HP si bahan dibelikeun. Wae sak hayang teh. Mengapa harga 1.000 2.000 gitu. Belikeun HP-na jual be, Bang. Sampai karuru sanuk meuli. Tulangnya hitut doang ben age. Belikeun be. Beli kenaon nu duitna? Jual 5. Set teh kayak si mana sia? Kajun. Kayak si Mas tuh di koya. Jembatan. Maedan sih mah. Kajun. Kajun pengacungnya untuk koneng. Kenapa tuh? Yang itu non baik ya. Itu ku asep urutan abah. Oh urutannya. Yang beri duit 2.000 aja. 2.000. Jangan tuh tabla dia lagi. Mana yang ngenahan nambah deui 2.000 tuh. Dah udah ya aing ngopi gawe tuh kau iban kasih ya. Amun teu nama mah asep jajan. Ih. Itu sih Mas Bandi. Lempang bae. Kajun. Jangan aja. Lagu nih ya. Ah, nasi jajan ah. Ih, sih mah. Wih, senang duit mah kabur gila aing mah dah. Ugi aing sih mah. Aing banyak clear. Edan anak aing. Ele deui. Baroy we babaturan aing. Hayu didubang deui babaturan. Naon? Minjem sakedeung. Minjem. Kena sak meta pangbelikeun HP ka Abah sia. Dibelikeun teh HP-na. Boro-boro abah yang tuba duit. Lagian sih aya pangbelikeun HP. Yang mere jajan oge tara, kumaha dibelikeun HP meureun. Ya yang dibeli 2.000. Mere duit. Tumben Abah sia mere duit. Iki upah ngurutan. Jajan atuh, mun boga duit mah. Tapi na aing jem HP na. Oh tenang asal jajan heulan urang meuli es. Ayo, Ayo. ayo. Asa ke kamarana. Kemana be atuh kepo sia? Sombong amat sia tibang nanya dong oge. Pasti baru ke HP. Percaya aing. Mana buktikan coba? Ngabis si Bahar buka HP. Ya. Benar, buktikan. Tuh. Iya, bener. HP mu orang bisa tiktokan. Tuh bisa joget. Enten apa yang mau tiktokan enak game doang. Download atau kan bisa. Embung gak kuota yang sekarat ieu ge. Pusing Kayak pale. yang masih tanya ah. Bodoh amat emang merasa bisa mabar. Bar, kata apa emang nih kak? Oh mangan make sakudung doang. Kalau nih beak kieu nih sekarat. Dia emang sakudung, tadi memang sekarat. Emang sengaja kemarin kerja hendak dicas, hendak pakai gawe. Ini kudu ngecas di bae, Pak. Atuh cas. Oh. Aing gua 2000 mau beli es yuk. Aing ieu naon, Sep? Bukan sedaya triple it aing di HP. Ibu semuk itu Sep, aing Sep.